Ugembo kwa sasa ni municipality. Nataka kuwaomba wakaaji wote wa Ugembo, tafadhali unaponunua shamba, unapotaka kujenga, na kuomba tafadhali enda kwa vitengo vya serikali vyote, enda kwa ministry ya barabara, enda kwa NEMA, enda kwa lands, enda kwa physical planning. Kila mahali uhakikishe umewekewa sei ya kukuruhusu ujenge. Kwa sababu municipality vile imekuja, tutaanza kutengeneza barabara zaidi ya zile tumetengeneza. Na mwishoe tutaanza kuweka rami vile mnaona zinaendelea. Na hivyo itakuwa shida wakati tunaanza kujenga barabara, tunapata tumepitisha barabara mahali unaona ni shamba lako. Tafadhali kwa hivyo mnapojenga, tafadhali hata kororo mwiri hata eteko gorobole morokereri omokonyagure agure para iguru kiagara ntuje torosi chipa. Lastly ko baba te ba marietoka atoira mache a 138 million. Ande eteko te ba bantu ba musura na banta bayamuri. Mwatoira mache to tumie Ugemba. Mbuya mono. Inumoje morosere uchi kilomita 14 chia mache chipaye buchiko beku. Lakini na into Ugemba korosere utole kilomita 22 chia mache to kubekeru Ugembo. Chipaye buchiachire e contractor site. Igekera moko rago etia mache ayo ne separa ya serikali yao korakereki au eti. Mubachanda mubatige batwa mache nko imburu bali chitangi chetu chirega na chiri maate gari tonyo water elinde kere tokuru kwa municipality na indo tutware gintu kamone kere nko bali bagamukwana marieto buna natebigu tigamba sabeiga manager twairire kuru January tutanya koronye manager very sincerely because in a board akikamura anje kimwa bakoleti interview mutako aga banatanga asere manager linda ache twanse kwa kuchimesijia chirichi kuru kuchia donors chirichi hapa support program tuanze konyora toroseria abantu michugemba elinde na libara amenye buya na basoroire ni maetenga mbakora interview inutangaso muntu ibwangu elinde aicha tokorere gasi nduntu bwati ya changa nururi lakini to muntu ya cha tokorere gasi